karma is real. Karma is real. Nti NDC for mo pa munsu. Mo pa NDC leaders 100 kurawa and phobia on Ghana. Enye yasem. Karma is real and the nipa go no eno na wotwa. In fact, Metie Twene Jonas etie no on many occasions asemba wo kire na adwen ewo ho. Na enra accident na isi ye na omane boama ene Mutre Mohammed ewu ye no. Twene Jonas abedin koma ewo ho. Akyere niema bi a wose Mahama ene NDC for ye nya saade ani omu nyina ase behye na in fact ensema Twene Jonas aka no waka nyansasem. Twene Jonas aka nyansasem pa metie no but this you know waka no. Waka nyansasem ni se Ghana mpanifo edidi agro. Aha Penyah block media. Meswa se enidi mo. Obe like video no other more subscribe button so na be click notification icon latest update na be chere wa adwen dia mame e wo comment section mesra so baswa no ahye video for so enya bi ahwe enti enra ye nyine hu ye na ebofa Ghana ha bridge kese ebofa Ghana ma ye lucy 2 cabinet ministers, defense minister and environmental minister Mutre Mohammed and Omane Boama any 6 other people na issue ba ye no na Ghana ha be the bi chere say oh it was a plan. It was a plot against Mahama because now Mahama was to be on that plane and be a distraction on your church program being in the one call. No, also attending to that church program and call that church program. It be just it was a plot against Mahama just to eliminate him. I want to uncle be no and Omanibo Mam Akwaku any other. Did not man for be asked at a shaky blame. Now, Juniors Abedin Kumobi or just a karma over Kaya opposition 3rd July 2022 Anna Sammy Gyamfi and some NDC squad be a demonstration e Ghana a demonstration no Sammy Gyamfi a eku for the chair no 45 good years eku for the chair Sammy Gyamfi 45 good years Sammy Gyamfi small boy we lead some NDC squad a demonstration a no mo catch Erade say onku eku for do ema no the eku for do say o man oni ba omia Erade sun ku Erade nku ba omia na ba omia say o man no Go for the chair Sammy Gyamfi 45 good years. Emma na go for the airflow plane akọ outside akọ di dwuma bi e ho. We had another NDC communicator akọ na TV so e go can say osele Erade say plane na go for the kofro no plane en crash na go for the emu. So bebre enya plane crash. Asofo nyina bi nya plane crashes. American sofo ba kwi minim ni din. Mo back about 3 years or 4 years ni Erade wane na yere omukonya plane crash no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wono so ne ba a 17-year-old girl Erade omukonya plane crash no mu wiye Erade na no Africa ya play me kwa sure no so since the deeper 150 cent and mu ye Erade moja edi bimbebre hwere o monka enam plane crash Erade boy na sa play we to a emofom Erade crash sa ni pa no be sa crash sa play we crash okohan ya crash sa play we Ghana will lose nothing Erade so claim this innocent week Emma na 28 July 2025 Monday twem ye no Obogu Savior Church members enkura 16 akọ program omoba ka benya accident omu nyina wuye ema ne Thursday ne sie omu sie enkura we mo no state minister bianso in fact government official bianso not even the MP Asante Achima twede ye MP ho no mukura na ankwa yi wansi ho wa ankwa abuziafo na yase MP kura nsi ho government official bianso e social media no making kwase post e wo ho social media kwase social media kwase de but enra Omanebo mawu ye de Omanebo ama ye nipa ye hunu enyansafo to 29 ekọ Omanebo amabusuafie
ekomone with ebusuafo no enkura 16 ewu Ghana ha yenya panyine bi anyansa wo ni tirimu amana nkwa ebusuafo no hono yenya panyine bi anyansa ewo ni tirimu oda wodwene nyansa wo ni tirimu yenya panyine bi anyansa adwene ni nyansa ewo ni panyine oda wodwene o nyansa adwene efre na adwene nyam de ma nipa yenya panyine Ghana ha no nyansa wo ni tirimu amana nkwa ebusuafo ankomone wo mu Ghana Vice President say oye bata je na be ka kire say wante say enkura dunsia ewo Ghana ha wante yes we bata we say wante but ngo bi di na tem online there engo beti as me trend ya all the traditional media can was je na say wante but ngo bi di ne obi DJ na tem a engo beti na ever do we see no ana Twene Jonas say karma is real ni ndisi for can opposition ever ekufu ado ho ene enkura 16 no muye na obi ansi ho no eno ana atane baka hunt NDC no mahwe ya omunyi na ase beshi na ase de akwa no obodam na nwanwan kwase ya me body edam karma is real nti NDC for mo pa munsu mo pa NDC leaders 100 krawu a enfo bia ho Ghana ho enye yasem because ye nipa ye mo ye de ye ya si wo eye daddy lumba ene nkura 17 si 18 na mkuomo wati asiye ye di sika mamo maso ese mo ba be yo maye na magisika na mo de tutofie ma shawfo magisika no na mo de tutoka asa kese na kwan ne nye na makunkura makomako osan makunkura makomako 18 wo na makunkura na wie no na masisa nkura ni nyina tu amena ba ko no mahwie o mu nyina de nkura na gum won na saa no ese mu se nyankopon beren ebeba be kum nyina ma kire se munye jimi no magimi a yenye ne saa obabia nyankopon mu so ya no pa na Sunday madware na mu jimi mu di America na mko aso dan mu kosum Yesu mko a Bible no mu miemu na mo hwe nyansa de ewum Bible no ewum se nyankopon se momma mmofrai kwan na womra me nchen na wei na soro aheman mu masiesie hode ama won ti dia mekiro no enti nyankopon asiesie soro aheman mu e de ama enkora enti nkora ye nyame akoma enti na hwe se akora obi nyanya 18 years o ya akora enti uba brochire a emfa ho se wona wo akora no wona wo ye ne dan wo don saka na ye be chiwato edi enti a e good leadership enti se mo makoku nkura we na mampanyina nsi wo vice nsi wo minister bia nsi wa ese munim se magimi a ese mo fa conform abemben no mbegu nsa wona no so se be ya mo saman me hantemo da bi magimi na matena wa masaman na stati kuma mo ni jimi ba be kasa memehu mo mobo na saman ni fa na ni bremra me so abra munim se de mo ye no against law tama me we kura misua no na me nananu mo ya ahemfo no so obi wu o mantamo no wu atofu wo saa yegu nsanse ne yasie ye den nana kwa me say when the case die mpimpo didn't visit the family say ntina ankura ne ku omo no ye say nete we kura nkomo pema ama na akunu na mama no aben dodo nti wanfru plane bi ofro yanko bewu because say nete say obi wu atofu wo saa na ne saman da so ne nam Ghana wo nko ba bia nti say mo ye den muko de nkura ne body ni nyina komo obi abusua separately won na afa mu ne abusuanfo no kosum ti se de mo ama nheda enya makomam se mu be di oman na bro because maso se mu be defend the nation enti kwan na atutu na akoku omo no na ma hyebo se ye be make sure se kwan we atutu na aku mo mai ye be make sure se ye be ba be ye kwan no mwaka kra na mameya eno saman ni bekwa koda din da bi magimi Ghana aluplane entmin crash helicopter entmin crash me tu kwan na me ba Ghana bia menya hu wiem na se ya beduru flight attendant ne ka se ya beduru nti obi a emoni seat belt amitimi hwe fom ehu fom nyina ehu sensuo wa ha dan sia we sia enti helicopter ne nama na fort abama obetima ko land ukuru bia park so ti ya mecho no nti yira wo red ma Ghana no enti se abruchi ti se helicopter kukuru helicopter na to rem no mawu ana se snow bi 20 snow no weather no da bi Ghana ya wia na nsuo na eto asa enti we here ride akra to drive and fly helicopter
ti de meche no unhia rider enti a spirit na kukuru helicopter na tuwrem enti saa de we me ka kire am se enkura omo ye nyankopon emma enti na puti okum nipa nyina ntimi nkunkura because oku omo a onim consequence no enkura eye a spirit what I say tuba brochira wa no awo ba opa fa ne costo kobo no ombe ba beji akura no na wakoda prison simple enti they value enkura enti nkura na mosisa mgu amena ba akom no bomo mo spirit na ye dene no ma hante mod hard enti mo nya dan mo fa omo ma bemben ko ena no so na mo nya dan munko yi apaye say ze be ya asaman ni meku John Mahama ni abruwa no o mekum enipa 16 ti said ye maku o mu 16 na o mekum spiritual na ma jimi too much mu di o man na bro na ma di abura ma nkura ko wu a mu be ma ade na hye mu no akoma no na nkokurafo a mu abo abruwa wi o ma didi twe wo wi ase nyina o ma di sika wi a sika na o ma ko wu a musi ye mesu no na nkura de miensu mu ni twa asere nyame na atwa mo ka ntime ka kire mo pa mu ni matememfa me ho meka no kura kire o meme no misa no me kura me tia me di hene wo me kuro mo ba je se me na maka chom se o hene mi ni nti o mfa ma me nua nketwa na me nua no because me no ma di ahemfo achi a me ne na no so me inside me ko tumfo ene ade mantamu so obinya aka accident keke kura na enye eya atofuwo sa no yenkosie no omoma yekogu nsa because nyasa saman no ebe obi a on ti accident be kwa koshia saman no ba bi ni na di nkomo ana oni ni be kwa kodi agro enti yekogu nsa ansa na the body na to ne yegu nsa ne yapaye o se the body atete a mukọ enso ma Jimmy Ghana forces fo nkwasiafo mo de mu tools ni machine be ko no makọ sarande wo ho na masesa body no na maseparate say asimasi ni funu ni obenti funu ni da bi ma Jimmy koko farmers o mo ko mafum no mama makofa koko boto no mo sesa body ni gum ti say ntimu valu mu amohompo mu team armed forces mu soja ni na te flight ne ko no akowu a nti ministers na Jimmy a mo nso soja fo ma Jimmy na mo asesa body agu botom na mo de na mafuom ti said obi akotu bayire agu botom de ko mo ya moa nti you don't value human being nti saa no saman be kum nti we no nti na me ntimi me defend no because o defend ya nkran spirit be wa be hantel children obviously children of the future that be where they minim so munimo krobia o wiase bia empanimfo ni yebewu until the next generation ye ma ye mrant and the last generation ye mofra no until mofra ne precious omo da nyankopon akoma so until bibi to omo na se panyini na obehwe nkura no so no ofeli omo a nyankopon ebeboa nkura no spirit man nkura ne hanti against panyini kro na otena asema bone ne ko so no enti nkura ne spirit na hanti omo nyasa nka helicopter bia ni webetima tiato Ghana da e joke e ba helicopter no fatru sa e be show e be take you another extra 1 hour ansa na lande engine brake ya or second engine the be sibia your option wo helicopter enti say o man timi land safely na de no matimi atete piece and spiritual enya physical enti mesra munkogu nsanya sa John Mahama ne abrewa ne bewu ombe ba beku omo so obia nana kwa me subscribers say Asante regional minister was the one who send the cocoa sacks until Asante regional minister Jimmy Fona say cocoa bag come some sisa nipa body mu mo e say kamdi ade mode mu kata ho nyina ma mo bia record hwe na mo ko respect the soul the spirit on na mecha the nipa dia no ye body ne kekene na mo ye wo spirit tie mu enti say body no ewu atofu a spirit na so ne nam enti si egu nsa na spirit ne koda si anwu a spirit no beba be hanti enti mi misa no me nananom na obi wu a yekọ ne yakọ nsuo so ne yakọ gu nsa ne abe tam body no ne egu nsa se be ya so wu abra wo yare no wu a different ba accident wu no e atofu wu enti nipa ne spirit na so tinimu onko ba bia enti we no ne ni kwa asem si omu nyina bom esa na mama spirit na ye dindindin enkura bebrebe we nyina spirit na o ma team up no be hunt and these leaders on be samti sen kan on be kum nyina enti wo John Mahama minim se hu wo no na doje nya san ka ka ho
because minim say ne a ombeku afra enti man kogu nsa John Mahama ho ne abrewa no beto aso nana kwa me say Asante regional minister o say mamenye enti we no nya atem ni die o me no me beba be ka no kra kire wo MPP net so no ma jimi anka me be ka wa wani tua sa na CPP net so ama be ka me nsa me no me panfo a manyina duru se minim se munim sa nyansa we nyina me so aketekete na me nananom nyina o me na ye ohene wo kuro num obinya nkwanhia wu accident wu a na o me 5 fry ko ye de obi afunu ko na busuanfo na o ma ye separate ye nsisa o nyina ngu amena ba akum ne nkata so te se de o me ya akronfo se wo ye ne sa akronfo na wo ye na because eno no nyame ntime mo ban ena akronfo no manyanyini o munye nkra no you have to respect them because they are the heart of Nyankopon God created nkra se ntino mo nkra akra ti onim hwe onim yansa bia o akra nim yansa bia o akra nim yansa bia akra nim yansa bia o ntimi make decision man o tina o parent and the parents supposed to guide the children and this mo akosisa nkra na guamna ma o mo so besisa mo nyina ba samando enti esem kogu nsa fa se be ya mo nsisa mo amaka ne nka onya so mo de mo nyina be ko obi ama mesu mesu na saman ni nyame because me no madi akonfo achi adi abosomfo achi waje ase obi timi wu tama na misu ane akohia no afuom kwan so ye be hia no ogina ho no osu won kasada because wawu ni ente yo ni ahia no ye be ba be durufie omse asimasi awu ye se ye hia no afuom omse o kodi dwa oba na ka nya accident no wi ye hia nipa no e de enti ni ye hia no because saman no enam se ye moja hye oni ti saman ne nam na saman ni gina ba bi su wa woni ameche no ono onya akura no na akura Nyankopon eti ne mu se mu se ma wu omba be sise mu nyina akotime sira mu jimi no ma jimi kakra ye on munko yi apaye na mo ma mo mfa amamre ntontwene abof mofra wu a mu na maku omu biko mu na ma speli omu manye ka akwan no mu di sika ne toto kas akese mu di sika ne ropieto mu di sika ne to ye boxe ma mo ma mu di sika ne ye nkwase ade won ena maku mofra no ntide si an mesrem munko ya apaye amamre nya san besesa mu mpanimfo ni nyina ne mu nyina akuto a mu asamando because spirit na ye din because ma jimi mu de mu nyina gu amena bakum ti omo spirit nyina apie no mo hantem enti helicopter ne spirit na tweto wuram anu nti sofu bia mu hwe sofu bia mu spirit enti because na obi timi wu tama misha ye be kwa fuom nu akodo ne kokko ase nyina because owu ye no bi anti ono aba saman na bedo ansana the body ni bafia ye fast no mako odi aba himfie ni aba be ya paye no ma o ma tia saman ni so na mani mpie bio mani mpie mafuo mu bio mani mpie nti sa na o se mkoye munko na no so na munko tia saman no mumma munko gunsa na mo friend nanom na mumputu saman ni to sleep nya sa o nenam da so nenam o be hante mo sa atwe mu nyina akwa samando na majimi kura dodo bibi ori ase obviously today Twene Jonas believe spiritual that bio me believe as asofofo ni akonfo no but when the me ni ade a me na say me na ye konfo me eso hu se me ya de hia wo Ghana ho enti ahemfo na me fire omo no nya se me tamu mabusuanfo ni omo ntimi nim say omo ya dan anya omo na de nsase ne ma ayifo na illegal mining for na nkomo nsensuo no ena oman no me pese yeye na oyeye a konfo ni kase kromo a otimbi eye den aye na beboa ye nyina enti a me fire ahemfo no ka ho na se me tamu wadi ase na me ka cho se ka kwan bia na modem me car we na me dey drive no me feel comfortable say me jeje STM to dem me come me comment me kire nkwasiafo ni yansa na wako enti amamre e wo ho ansa na politics iba first no na ahemfo ne control man nyina before the politics enti obi wu a ese mu kunsa won na mu show respect ma busuano nipa na mo so ma oku no enti we no eye panyini kura de ankenye hu ba ye nkura no Nyankopon ma mo spirit ya no odin so mo ni bone o mo yankura we ese hu se o mo yankura enti nyame ta o machi enti dia odi ya mu bia no kama o face nyame ebe ma nkura ni tumi ya no odin ma o ma be yem bi
enti se omu nkura ne nya accident ya mo nso be nya accident ya wu enti o be kum nyina enti se mo ba na mo be ma obi se they deserve it dabi se omu koyi apaya e putu saman ni nyina to sleeper eno anu no omo so mbedwe omo nya se ade a saman be ba be hante omo down so enti mesiramo obi se tradition and customs yes obviously this is not normal and yet normal because mampanyin na jimi onkra ni wuye no nke o se o ma awofo ni nyina ba so na nka awofo ni nyina no oni omu nyina console because we a statement enti nkra na wu a e wo se we yadan uma abusianfo ni hia na fe no modi obi afunuma no na okoye na yie separate enti aba na akura no kuro bi obi afrim no yekosie no kuro num saa ne ya amamere no obi wu ayen sesa ne nkoto ba bi akeke se o yesa wabo saman na sesa wo hu ne ameche no yen sesa omungu amenam ade se bi omu ye criminals omu no saa no omu ni tumi so enti se wo sesa omu nyina togu ba bi fa akwa omu tumi no aye first omu ntimi na din ombaba be hunt mo down until say mo beye amamere no say de yesem ye no enu ntina me ka kire o mo say we no nya atem ni de esi e medi Twene Jonas atem o e wo say mo pe omo mabemben na mo kwasiye o na mo koputu saman ni to rest nya sa omo nenam John Mahama fie ni na ministers ni fie beku omo nyina because omo na faili oman no e na ama omo kowuo wo hu say de ade ne tie no wa anti de na Ghana fo kan ye nyina mpikura nsi wo because NDC for selfish omo jimi omo fu and here omo and omo selfish reason na omo wa fiafia omo kwa so ni so omo ni mu nyina se nyankopon pa akura asem so omo ni mu nyina se nyankopon pa akura asem o omo ni mpa se akura onya ni 18 years 20 years over 15 16 12 sa na omo ko wu no e dangerous spirit na no be den because omo moja na no hye akura Sammy Gyamfi nsam bua obe recover 2 days panyini nsam bua betima take 10 years na on recover e dey antia because akra no nyankopon be healing no fast panyini no enam bone ni mistakes bebre awo ye wa abrabo ni mti nyame mfa ho tieri amechiro no but akra no nyame opa ma akra ketekete obi nkoto no ntoti afim kura toilet 3 days nyame beba bebo no ho ban a onwu obi betimi apie ne so ahoro akra no ama akra na sore saa ne nyame ye ewi ase enti broni ndim ntokwasi sai opa biza putis okunkura da bi ontimi nku omo ye ku ntokwase den omo akra na mo ye enemy ne ba mo be save nkura wow me ba say togofo ene Ghana fo ntokwa no mbe togofo soja fo duru na Ghana nkura gu a omo abeba nkura na duane asa ma omo tofe aka chom som konkodi agro omo nya omo hwe so on ya meche no enti John Mahama ni NDC fo na jimi na omo value nkura no eno ntina nkura ne spirit na ayren asori de nene omo so no mbe ku omo se nkokọ mantime no me megina me kan che o se me ba besu because of wako jimi na wako ku akura na akura ni ku bia na ma betena ba besu dabi enti monko na monko yi apaye we ma hu atama mi sa kete obi obewu atofu wo bia ne saman no onko 40 days ni nyina within the 40 days no saman yi apaye a onko bio ese mo bi apaye na saman no kwa samando because on deserve so on na miase on na miase obedi bone saa obekumwa because ese o kire munyansa enu nti mesremo monfa omo nim efom ayemfo akesefo no na omungunsa na ai spirit ne nkoda din nyasa spirit ne be hante mo down omekumo majimi ayese nwan no meme ba na ma be ka no kure meme pepe ti bi asem because munyina mo ya kronfo John Mahama kwasia isi oba koko obetumako 70 million oba e ode 1 million pe na atum odwan sei John Mahama kwasia yi onu ase me ba metwa turum oba e ontimi ntwam odwan sei ti munyina mo ni MPB fo no kura ni nyansa chen mo cause omo no to petrol from 3.5 no me adru 8 million from 8 million no me adru 30 million what you say enam aba nam kwasia fo mo ntimi antum 50 million po
na makotu mu amilo mu asei mu be kofie de mu be ko opposition ba me mpese mu be wu enti mu nkoyi apaye e wasie ho waja se na matena wiase ni ato atia mo no ma hu se mo jimi next time ye mu be twa ntro a mo ba mu ni mo bo hye so waja se mese mo tena wiase na mu se mu lusu na akomu widiem na akomu dedem me mpese mu be wu enti mu nkoyi apaye before say nsamanfo no be twem because a spirit makoma 17 to 16 na kabom na edi dwuma no cause o say spirit be kukuru helicopter ahwe from simple sa no anu odin there's modi boni ankasa modi boni masa inipa helicopter antin to Ghana da wo because Ghana no adena nam nua na pampam anu epese si fom anu ansa si fom ene nam nua na pampam wi Ghana weda bia ni wa be kukuru ade na to ba bia o aha na helicopter no etumi kukuru cars ne dan nyina kukuru etumi kukuru bibia won enti weda na etumi kukuru helicopter ne free wiem to ho ba Ghana no mo ne sa weda ni bi nsuo keke na eto nsuo to helicopter timi fam won enti se accident sa betimasi no spiritual timi nkona mo nko silence asamanfo no munya fast enti minimu sia ina bo time ne wo ma be ma me kwa akoda me nam highway no so fe na me beti highway no so but me pese this phone be me pese omtena wiase no mu lusu no mu se me catch o me se o ma jimi Ghana no sesia no ya tra abagimi bire wo ba na so be ye we ya se wo ya de kro no se wanya wo be kofie turumu enye sika na ukotua fa pen ni pipa sign why demonstration ya sign affect your culture ni nyina kan bi na mu no what you say ma shebo mo sha asase bo ye ba ye be ye say because turumu ni nyina devilish art Ghana yempe ya conform pe ya sofofo mpe obi ampe we this match Twene Jonas ababeka. What is your take on that? Ubet ma chere wa adwene amame e wo comment section. Penyah Block Media Accra.